Imini yeSabatha ayibe yinhle kwabenkosi. Bantwana benkosi, siyabonga uNkulunkulu ukusigcina isonto lonke. Esigcina ngomsa wakhe, hhayi ngokuhlakanipha kwethu. Ukuvuka nokulala kuwumusa kuyena ngoba usuke esigcinile usuku lonke, aphinde asigcine ubusuku bonke. Namhlanje-ke imini lapho uNkulunkulu amemezela khona ukuthi umuntu uyakuphumula ngosuku lwesikhombisa angenzi imisebenzi ngalo ngoba uNkulunkulu lolu suku walukhetha, walungcwelisa, walwenza lwaba ngolwakhe. Nathi-ke sibizelwe ukuthi njengabantwana bakaNkulunkulu silugcine lolu suku, silwenze lube yingcwele. Uma silwenza lube yingcwele kusho ukuthi silwenza lube ngolukaNkulunkulu. Ngiyafisa-ke bantwana benkosi-ke sibuke incwadi eBhayibhelini yamaHubo okuqala. Isihloko sehubo umbhalo walo uthi indlela yabalungileyo nendlela yababi. Okuwukuthi kule ncwadi kukhulunywa ngabantu ababili, abalungileyo nababi. Ithi ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi, ongemi endleleni yezoni, ongahlali endleleni yabakolodayo, kepha okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku. Njengomuthi otshaliwe ngasemfuleni yamanzi, othela izithelo zawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo lingabuni, nakho konke okwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho. Ababi abanjalo, kepha banjengamakhoba aphephethwa umoya, nalokho ababi abayukuma ekwahlulelweni, nezoni ebandleni labalungileyo, ngokuba uJehova uyayazi indlela yabalungileyo, kodwa indlela yababi yobhujiswa. Bantwana benkosi, leli hubo leli njengoba ngishilo ngathi isihloko sithi indlela yababi nendlela yabalungileyo, lenza umehluko lapha ukuthi emhlabeni abantu bangamaqembu amabili. Emhlabeni khona abantu ababi, emhlabeni khona abantu abahle. Ngokukholwa noma ngezwi lokukholwa lithi abantu abahle bangabantwana bakaNkulunkulu, bese kuthi abantu ababi bangabantwana bakaSathane. Uma-ke ungumntwana kaNkulunkulu, uthi umbhalo uyathokoza ngemiyalo kaJehova, ebese uJehova ekubusisa. Wonke umuntu ongumntwana uyafisa ukuthola isibusiso. Uma ngabe uzelwe unomzali, uyufise ngathi umzali wakho ngelinye ilanga akathi inkosi ikubusise mntanami. Lokho kuye kuthokozise kakhulu umoya womntwana ngoba uyebone ukuthi wenze kahle phambi komzali wakhe. Uma nje umzali-ke wathi inkosi ikubusise, umphefumulo wakho uyagcwala, ugcwale intokozo, ugcwale injabulo ngoba umzali wakho ukuncomile. Kanjalo nomntwana omubi, uma ngabe umzali wakho eke waqalekisa wathi mntanami ngeke ulungelwe lutho, lokho kuyakuhlala kuwe kuze kube kufike isikhathi sokuthi nawe uzibuyise, ubuyele kumzali uyoxolisa, bese umzali wakho ekuxolela kulokho osuke ukwenzileyo. Abahle-ke uNkulunkulu njengoba esho ethi uyathokoza ngabo ngoba bami endleleni yezoni. Uyehlale bathumelele inceku yakhe
izobavuselela ngoba uyazi uNkulunkulu ukuthi omubi unamandla emhlabeni. Uyakwazi ukugudluza abantu bakaNkulunkulu ebagudluza emthethweni wakhe ngezinto ezikhazimulayo. Izinto zomhlaba zinhle kakhulu, kodwa izinto zomhlaba eziningi ziphambene nomyalo kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyedinge ukuthi umuntu ahambe ngokwemithetho yakhe njengoba eyalile. Kunomthetho lapha emthethweni eyishumi ethi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungabakhonzi, ungabakhothameli. Ungazenzeli nezithombe ezibaziweyo. Lowo mthetho lowo uwumongo wokuthi uNkulunkulu ufuna yena yedwa, kube uyena yedwa engamixwa nalutho olunye. Kube uyena yedwa nje okhonzwayo emhlabeni, abantwana bakhe noma abantu abafisa ukuba abantwana bakhe. Akafisi babe nabanye onkulunkulu ngoba uthi yena uNkulunkulu onomona. Manje uma kufika uSathane noma omubi lo oyinkosi yababi efike wena ekukhombise izinto ezicwebezelayo nokuthi ungazithola kanjani zosomhlabeni, uyukubone lokhu kaNkulunkulu ukuthi kukhonzwa yena yedwa kuyinto engenamsebenzi walutho ngoba yena uNkulunkulu awumboni, nezinto ezikhazimulayo akunika zona uyibone esandleni sakho, noma uyibona uyisebenzela kanzima ukuze uyithole, kanti ezomubi uyithola kalula. Ebese ubona ukuthi kulula ukuthi umshiye uNkulunkulu uthathe indlela yomubi. Omubi uyethi mefika emhlabeni afike akukhohlise naye azibize ngokuthi naye uNkulunkulu. Futhi nawe busubona ukuthi ngempela lo muntu uNkulunkulu ngoba imangaliso ayenzayo iyafana neyenziwa uNkulunkulu. Kanti kakiyo ingakho enye incwadi lapha ngicabanga ukuthi uJohane noma uJakobe uthi anohlola imimoya. Hlolisisani imimoya. Lokhu kwakusho ukuthi imimoya, khona imimoya eqhamuka kaNkulunkulu, khona imimoya eqhamuka komubi. Yingakho umuntu uNkulunkulu amnika inhliziyo yokwazi yena nokwazi imiyalo yakhe ukuze kube yithuluzi azolisebenzisa ukuhlola imimoya. Uma umoya ofika kuwe uphambana nemfundiso kaNkulunkulu nomyalo kaNkulunkulu, lowo moya uyazi ukuthi noma ngabe muhle kanjani noma unephunga elihle kanjani, kodwa lowo moya akuwo kaNkulunkulu. Thina sikubizelwe ukulandela umoya kaNkulunkulu. uNkulunkulu njengoba-ke wayekhipha abaprofethi, ebakhiphela abaprofethi ukuthi bahole noma bafundise ngoNkulunkulu, bafundise ngendlela yokugcina imithetho kaNkulunkulu. Wayenzela khona lokho ukuthi abuyise abantu ekwedukeni, mase beduke baqoqe babuyisele endleleni kaNkulunkulu ngoba indlela kaNkulunkulu ingundlela ande futhi indlela enzima. Wasifundisa uShembe wathi indlela ekhaya edlule engozini iyabehlula abaningi. Wathi futhi ukukholwa uNkulunkulu kuyilidwala elibushelelezi liyabehlula abaningi ngoba akuyindlela elula. NoJesu lapha encwadini yaMateyu 7 uyasho ukuthi indlela ekuphileni ingumncingo omncinyane. Indlela yakhona incane ihanjwa ngabambalwa, kodwa le ekubhujisweni inkulu ihanjwa ngabaningi, kodwa isiphetho sayo ukufa. uNkulunkulu-ke njengoba ngithi uyethume izithunywa zakhe, njengoba wayethuma uJesu emva kwabaprofethi ukuthi azobuyisa abantu bakhe ekwedukeni kwabo, uthi uJesu ngithunyiwe endlini ka-Israyeli edukileyo. Angizile ukuzoyichitha imithetho kodwa ngizoyigcwalisa. Ngempela wayigcwalisa, wayicacisa imithetho eyayingacacile, wayigcwalisela eyayibukeka ngathi kayigcwalisiwe. Njengoba waze wagcwalisa nomthetho wendaba yokuganana kwabantu, ukuthi abantu abaganineyo abanakwehlukana ngaphandle kube kunesono sokuphinga. Ukugcwalisa umthetho lokho. Kanjalo uNkulunkulu wathuma noShembe emhlabeni ukuba azosehlukanisela phakathi kwamasiko abantu namasiko
kaNkulunkulu wasehlukanisela phakathi kwezulu nesihogo. uShembe mefika emhlabeni wasihlukanisela wathi zintathu iy'ndawo ey'hanjwa umuntu uma ngabe sehamba emhlabeni. Wathi uma ngabe usebenzile walalela wagcina imiyalo kaNkulunkulu njengoba eyilobile, wena uyoya ezulwini likaNkulunkulu. Waze wathi uShembe umuzi wamaNazaretha uyakhazimula kakhulu, ukhazimula ngaphezu kwelanga nenyanga. Umkhokheli wakhona munye kuphela, uJehova. Lokho kusho ukuthi umuntu othathe isifungo sokuba umntwana kaNkulunkulu unekhaya ezulwini elikhazimulayo, lapho khona umkhokheli wakhona kuwuNkulunkulu kuphela. uShembe wasehlukanisela futhi ukuthi kukhona abantu ngenxa yobuthakathaka bomhlaba abake bagudluke emthethweni kaNkulunkulu, ukufa kubafice begudlukile emthethweni kaNkulunkulu, kodwa bengakaze bamethuke uNkulunkulu, bengakaze basho ukuthi uNkulunkulu akalutho, uNkulunkulu wani yena lowo, kodwa bathi Nkosi uyangibona yini la engikhona ukuthi ngedukile na? Khona umuntu iNkosi la ngiyakashumayela ngayo okuthiwa wacele ngapha eNingizimu, okuthiwa wayemthanda kakhulu uNkulunkulu ehamba nobabamkhulu. Lo muntu lona efundisa abantwana ukuhlabelela nokugida, ebafundisa nje indlela yokukhonza uNkulunkulu. Ithi iNkosi ilanga lo muntu wahamba wanyamalala ekukholweni. Ithi ngelinye ilanga yahlangana naye eThekwini, yayisiyambuza ukuthi hawu mntakaNkulunkulu sowashonapha sakuboni, kanti uwena owasifundisa ukuhlabelela, uwena owasifundisa ukugida. Uthi lo muntu waphendula ngomoya omuhle wathi, hawu mntakaNkulunkulu, uNkulunkulu ngisamthanda namanje, uNkulunkulu ngisamphilela namanje, kodwa ngisabanjiwe izinto zomhlaba. Izinto zomhlaba ifike zangehlula, ngase ngibona ukuthi angingasondeli endaweni kaNkulunkulu ngoba ngizoyingcolisa. Uthi lo muntu angathi wayesengenwe umoya wokuthanda amantombazane, esekhonza amantombazane kakhulu, wayesebona ukuthi hhayi akakahlehle esontweni ukuze angangcolisi umsebenzi kaNkulunkulu ngodaka lwakhe lokuthanda amantombazane. Uthi-ke lo muntu kwathi phathaphatha wafikelwa ukufa, wagwazwa abantu bambulala. Uthi bathe besebembulele lo muntu wafika kwesihlobeni sakhe, wasicela ukuthi ucela simiyele kumkakhe, ayombikela ukuthi ucela ukuthi akamiyele kuShembe, ayomcelela into ethelelo, amcelele nokuthi amhlambulule, ngoba lapha ekhona uNkulunkulu umkhethela indawo enhle. Kodwa kule ndawo akuyona uyopha, inxeba lelagwazwe lona livuza igazi. Manje kanti la ehleli khona uhleli namadoda amadala, manje uyawangcolisa negazi. Manje njalo kufanele hlale esule igazi phansi nani ucela ukuthi amiyele kuShembe ayomnikelela. Uyazi ukuthi angamshiyanga nalutho, kodwa uyodayisa noma inkuku noma alime noma abambe itoho, athole imali aye esihlalweni ayomcelela ukuthi amgeze leli inxeba analo. Nangempela umkakhe wakwenza lokho, wahamba esihlalweni kuye iNkosi ilanga, wafika wanikela ukuthi ubaba wakwakhe kanje kanje njengoba sengichazile. Nangempela wahamba wabuya futhi lo muntu weza kulo mama, wafika wazobonga, wathi hamba uyongibongele kumkami ukuthi sengigeziwe, sengikhululekile, sengingena emzini oyingcwele.
Ngizama ukuthini-ke ngalokho? Ngizama ukufakazisa ukuthi uNkulunkulu uShembe wasitshela ukuthi khona isikhungo ekuthiwa yijele labantwana bakaNkulunkulu. Ijele labantwana bakaNkulunkulu ilapho okugcinwa khona abantu abahambe besesonweni kodwa bengamthukile uNkulunkulu, bengenaso isono sokulahlwa, benesono sokujeziswa. Lapho uthi uShembe isejele, angazi kwebhayibheli kuthiwa yini leyo ndawo leyo, kodwa khona kukhona esihogweni. Abantu abakulelo jele bebonakala emhlabeni behamba beyazula, kuthiwe ngesizulu imincwi. Ubone umuntu enazi ukuthi senamngcwaba, umbone sengena nje efika ewuye nje obani mazi. Abantu-ke abakuphilayo bayabaleka bengambuzi lowo muntu ukuthi kwenze njani, bese behamba beya kuShembe beyothi, baba usibanibani samngcwaba kodwa njalo ngesikhathi esithile uyafika. Omunye ufika angakhulumi, omunye afike nje mhlampe enza izinto abantu abangayiqondi kahle, bebaleke besabe bethuke. Ebese uShembe ekhipha umgcotsha wakhe ethambani, ngesikhathi afika ngaso nje bese nenza inkonzo, azofika ngaso nenza inkonzo ukuze anifice nenza inkonzo. Mefika mshumayeli mgcotshwa thizeni ombuza ukuthi ufunani ngoba usahamba, uzokhuluma lo naye impela akhuluma asho ukuthi cha, ngenza ukuthi ngenza ukuthi ngenza ukuthi ngenza ukuthi, manje ngivinjiwe la ngiyakhona, ngicela ningenzele ukuthi nokuthi nokuthi. Nangempela bamenzele lokho, bese engaphinde eqhamuke. Lowo muntu onjalo usuke eboshelwe ukuthi akwazi ukuthola inhlambuluko, aphinde akwazi ukungena embusweni wezulu ngoba ubenesono, kodwa isono sakhe sinentethelelo, sidinga inhlambuluko ukuthi ahlambuluke kuleso sono sakhe. Lokho kubizwa ngokuthi yini? Isejele labantwana bakaNkulunkulu. Wasifundisa wathi indawo yesithathu umuntu angaya kuyo emva kokufa isejele, not ejele, isesihogweni. Isihogo ila kugcinwa khona abantu abangafanele ngisho inhlambuluko ukuthi bangene ezulwini ngoba benza isono esingenayo intethelelo. La bantu bayejele. NgesiZulu siye sithi lawo bantu baye kuSathane, bagcine imimoya yabo iphenduke yaba zibhoki noma yaba imimoya emibi, siye sibiza ngokuthi imimoya emibi. Labo bantu labo baye kulahlweni, balahliwe labo bantu, indlela yintathu. Inkosi la ngiyake yakhuluma ngomkaKhawula, khona uKhawula wayeyiphoyisa lapha eKuphakameni, owayeshisa ngomlilo ngenxa yesikhwele, wayethela upharafini wayilayita. Uthi inkosi uKhawula wathelele wabona unkosikazi wakhe, wabona intuthwane ikhuphuka, le ntuthwane ikhuphuka, ithe mayifika yafika endaweni la ewumahlukana njengesiphambano, owuthi eney'ndlela ey'ntathu. Yahamba le ntuthwane yafike yangena, yahamba kule ndlela, yabuye yajika, yabuya yeza kulesi siphambano, yangena kule ndlela, yabuya yaphinde yajika yangena kule ndlela. Uma eseyibika leyo nto uKhawula enkosini la, cha Khawula, bekungeyona intuthwane leyo, bekuwunkosikazi wakho. Unkosikazi wakho uzibulele, umuntu ozibulalile la eKuphakameni akangeni ezulwini aze atholelwe inhlambuluko lekade ngikhuluma ngayo. Umkakho ubengenaso isono kodwa isono sakhe uzibulele. Njengoba efuna nje, ufuna indlela okuyiyo kufanele ahamba ngayo, akayitholi ngoba umoya wakhe uphume ngendlela engafanele. Ubehamba ngendlela ezulwini, afike izulu limenqabe, angene ngendlela esihogweni, sifike isihogo simenqabe, waze wabuya wazongena ngendlela ejele kuze kube uyaphaphama uKhawula. Kwadinga ukuthi uKhawula amenzele umnikelo umkakhe, amhlambulule ukuze akwazi ukubona umbuso wezulu. Manje-ke uNkulunkulu uShembe wasifundisa lokho, wathi zintathu iy'ndawo, kunezulu,
kunesijele, kunesihogo. Zintathu iy'ndawo silokhuza nona. Manje-ke uyuzwe-ke abantu, ikakhulukazi abangamaNazaretha, sebesitshela ukuthi khona izulu lomndeni. Izulu lomndeni uShembe akalibalanga kulezi zinto ey'ntathu. Ulibale izulu eliwumuzi wamaNazaretha okhazimula ngaphezu kwelanga nenyanga. Wabala ijele ukuthi indawo yalabo abenza izono ezinentethelelo. Wayesebala isihogo. Leli izulu elibalwa ukuthi izulu lomndeni asilazi ngoba akazange alibale uShembe. Engithe uza azoqondisa abantu ukuthi abazehlukanise phakathi kwabantu ababi nabantu abalungileyo, njengoba ngale ncwadi kade siyifunda. Ngoba uma ngabe uhamba ngendlela uhlangana nenhlangano yezoni, nawe uzoba nephunga, washo njalo uShembe. Wathi uma uhlala nesigebengu, uma kufika amaphoyisa enibopha, nawe ayakubopha njengesigebengu. Awasho ukuthi wena ayizokushiya wena uyisigebengu. Inkantolo eyobona phambili ukuthi ubumi kanjani. Futhi ungahlangani nezoni ngoba nawe uba nephunga lezoni. Manje bantwana benkosi, bengithi namhlanje ake sifundisane ukuthi asifune indlela esayifundiswa uShembe. Njengoba uShembe wasifundisa ukuthi asothatha isifungo sobuNazaretha njengamaNazaretha esizehlukanisayo nendlela yababi, njengoba kusho le ncwadi. uShembe waze wasifundisa thina njengamaNazaretha singaphuzi utshwala, ngoba uma uphuza utshwala uzohlala nabantu abaphuzayo nawe ebese utshwala bukwenzisa izinto ezenziwa abantu ababi ngoba awusakwazi ukuyilawula. uShembe waze wasifundisa nokuthi asingabugayi utshwala ngoba masigaya utshwala siphuzisa abantu, okusho ukuthi sihlangene nezoni. Angisho ukuthi utshwala buyisono, kodwa utshwala imvamisa buphuzwa izoni ngoba umuntu uma esephuzile kunezona azenzayo angakwazi uku-akhawunta ngazo. Manje kube inkinga-ke uma uthola umNazaretha ebhizi futhi ezihlanganisa notshwala, kanti umthetho uthi umuntu osengumNazaretha akazihlanganisi nophuzo oludakayo. Ukuzihlanganisa kusho ukuthi you have got nothing to do with that thing. You have got no association with that thing because iyisource yesono. Manje kuNkulunkulu nje obesho ukuthi uma ngabe ungumuntu ogcina indlela yakhe, uhlale ekuthokozeni. Ukuthokoza kwakho njalo kuhlale kukumthetho kaJehova, udlinza ngayo imini nobusuku, akukho la uhlukana khona nayo. Uthi futhi uma ngabe udlinza kanjalo ngemthetho kaNkulunkulu, uba njengomuthi otshalwe esebeni lomfula, ey'mpande zawo ey'phuza amanzi ubusika nehlobo, azomi. Ngoba uma ngabe uhlelo ogwadule uzokoma, ngesikhathi womile uzofika umlilo ukushisa. Kanti uma uhlaza umlilo ngeke ukushise. Isono, umlilo-ke isono. Sizokufica isono uma ngabe uqhelile emfuleni. Leso sono sifike sikwenze wenze into eyisinengiso kuNkulunkulu. Ebese uNkulunkulu uyakujezisa ngesono senzileyo. Kanti ithi incwadi ungahlali endleleni yezoni, ungahlanganyeli nababi. Bengithi angisho lokho bantwana benkosi ukuthi uNkulunkulu akasithande, uNkulunkulu akasikhumbule. Nathi simkhumbule, silalele izwi lakhe ngezethunywa zakhe ayithumile emhlabeni. Noma ngifisa ukuthi abantu bonke babe amaNazaretha bathathe isifungo sobuNazaretha, kodwa-ke okungenani bengafisi ukuthi abantu abawugcine imiyalo kaNkulunkulu. Wayisamaraze yaba yishumi. Siyazi ukuthi inzima, kodwa umthetho weSabatha awuwumthetho ongathiwa unzima ukuwugcina, okwehlula umthetho ukuthi hlonipha, uthi thanda umakhelwane wakhe njengoba uzithanda wena. Ngoba lowo mthetho unzima kunayo yonke imithetho ekhona. Ngoba ukuthanda umuntu uhluleka ngisho nawe ukuthanda umkakho ngendlela oyithanda ngayo wena. Uma usuzothanda umakhelwane-ke into enjani le? Kodwa okubalulekile abantwana benkosi ukuthi
uNkulunkulu uthi ufisa abantu abadlinzayo ngemiyalo yakhe emini nebusuku, okwaziyo ukuyikhokhela nokwazi ukuyithethelela. Athi Nkosi, angenzanga kahle la, ubungebe yini nomusa kimi ungithethelela. Umuntu ozothi Nkosi, ngenzile okubi emehlweni akho, ngiyazendla lapha phambi kwakho, ubungithethelele. Ungalindi uze ufike usuku lokufa uze uyejele, ebese mhlawumbe ungabi nayo inhlanhla ukuthi ubuye wena uzotshela abantu. Khona abantu abasejele lasezulwini, ejele likaNkulunkulu namhlanje, abangaze bayithola intethelelo ngenxa yokuthi abanamuntu ozobabokhela izibani. uShembe wathi njalo sokokhela abangasekho bethi izibani ukuze uNkulunkulu abakhumbule la bekhona. Ungabi nayo inhlanhla umuntu ozokokhela izibani. Namhlanje basesejele labo bantu abakhulwe umuntu. So ke manje ke akufanele size silinde kuze sifice lawo maconsi, ngoba lawo maconsi asiwazi ukuthi ayosishiya sinjani. Impilo yasemva kokufa, impilo yasemva kwethuna, iyimpilo yaphakade. Usho njalo umbhalo uthi siyakuphila ingunaphakade. Asewukufa, siyoba njengezingelosi, asewukufa emva kokufa. Uma ngabe impilo oyiphila emva kokufa kuyimpilo yosizi, yoba nosizi kuze kube ngunaphakade. Kanti impilo yasemva kokufa uma kuyimpilo kaNkulunkulu yoba hlala ekuthokozeni kaNkulunkulu ingunaphakade, ngoba ukulungiselela abantwana benkosi. Umzimba lo esinawo unendawo, indawo yawo isethuneni, kodwa umoya lo kuwona ophethe impilo yomuntu awunayo indawo, uyasetshenzelwa. Indawo yawo isezulwini, iwona lo moya ophila ingunaphakade. Umzimba ububolile ethuneni. Asisebenzeleke abantwana benkosi ukuthi emva kokufa sikwazi ukulinqoba ithuna, ngokuthi sigcine imiyalo njengoba uShembe asifundisa yona. Wasifundisa uShembe imiyalo ukuthi uma ungumntana usukhetha indlela kaNkulunkulu uziphatha kanjani, uphila kanjani. Asehlukaneke bafowethu nezinto zomhlaba eziwuphazamisayo umoya, futhi sikwazi ukuvuma la esehluleke khona ukuthi ngiyavuma ngonile Nkosi, ngicela ungithethelele. uNkulunkulu-ke uNkulunkulu othethelelayo, akawuyena uNkulunkulu ongezwa uma ngabe usufika uzendlala eduze kwakhe. Ngiyabonga abantwana benkosi, engathi uNkulunkulu bengasisiza sisuke endleleni yezoni ukuze sithole lesi sibusisa sithembisa sona kule ncwadi, ukuthi ubusisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi, ongemi endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabaklolodayo, kepha ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, ozindla ngemthetho wakhe emini nobusuku. Inkosi nibusise, engathi uNkulunkulu angaba nomusa kithi. Amen.